Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir va la tuassir va tammin bil khayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ko'rarmanlar, hurmatli shogirdlar, hurmatli jamoat. Mana bugungi bizning darsimizda o'tayotgan harfimiz ol zo harfi, ya'ni zo harfining boshqa harflar bilan qo'shilib o'qiluvini o'rganayotgan bo'lamiz. Onda al bismillah qarab birga o'qiylik. Zo, zi, zu. Ya'ni bular ruvan harf. Her daim fatha gelsi, kasra gelsi, damma gelsi, ruvan okuyumuz. Yani sözün başındağı türü, sözün ortasındağı, yani sözün sonunda. Yani bunlar hiç özgürüzsüz, sol türünde turadi ekan. Arqaray jalgastırıp okuyumuz. Zon, zon, zil, zil, qoz, qoz, haz, haz, az, az. Laz, laz. Жалғастырамыз. Zafer, zafer. Nazor, nazor. Hazor, hazor. Yani de zamer, zamer. Zalaf, zalaf. Ayzon, ayzon. Жалғастырамыз. Nazmu, nazmu, zolfu, zolfu, zilfu, zilfu, hizlu, hizlu, zulmu, zulmu, zuhru, zuhru. Жалғастырамыз. Azher, azher. Azfer, azfer, mazher, mazher, menzor, menzor, muzhir, muzhir, muzlim, muzlim, zahara, zahara, yazharu, yazharu. Nazara, nazara, yanzuru, yanzuru, zalama, zalama, yazlimu, yazlimu, intazama, intazama, yantazimu, yantazimu, ista'zama, ista'zama, yasta'zimu, yasta'zimu. Arqaray жалғастырамыз. Zafer, 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 zafer. Hazor, hazor, hador, hador. Zahru, zahru, dohru, dohru. Arqaray жалғастырамыз. Zahar, 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 zahar. Azhar, 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 azhar. A'zam, a'zam. Және де a'zom, a'zom. Mine hürmetli көрермендер, бүгінгі дәрсімізде зо әрпін өттік, және де зо әрпін басынан аяғына дейін тағы да бір қайталап өтеміз. Зейін қойып, бірге бізбен қайталаңыздар. Зо, зы, зу, зон, зил, qoz, haz, az, laz. Жалғастырамыз. Zafer, nazor, hazor, zamer, zalaf, ayzon. Жалғастырамыз. Nazmu, zolfu, zilfu, hizlu, zulmu, zuhru. Жалғастырамыз. Azher, azfer, mazher, menzor,
muzhir, muzlim, zahara, yazharu, nazara, yanzuru, zalama, yazlimu. Жалғастырамыз. Intazama, yantazimu, ista'zama, yasta'zimu. Жалғастырамыз. Zafar, zafar, hazor, hador, zahru, dahru, zahar, zahar, azhar, azhar, a'zam және де a'zam. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі дәрісімізде өткен әрпіміз зо, және де келесі дәрістерімізде кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.